godini, kao što znate, čuli ste, slavimo 1700 godina od prvog Vaseljenskog sabora u Nikeji, ali i ovih dana smo imali pomesni sabor i upravo smo danas završili njegov rad. Pa sam ja vašoj ljubavi hteo večeras kao pozdravnu reč, ali uvodno nešto, da kažem nešto o saboru. Naša crkva u njenoj liturgijskoj projavi je saborna. Jer pre svega liturgija je sabor, sabranje svih vernih jednoga mesta oko jednoga episkopa prvoga koji služi. I upravo liturgija je poslužila, budući da je ona ikona carstva Božjega, dakle istinskog postojanja našega, ona je poslužila kao osnov ne samo našega svakodnevnog života, već i uređenje crkve. Pa tako, osnova sabora, bilo da se radi o pomesnom saboru, bilo o vaseljenskom, je u stvari liturgija i njeno ustrojstvo. Kada se broj hrišćana namnožio i kada su postali mnogi episkopi, svaka episkopija je, dakle, arhija je bila puna crkva, ali opet, da bi to bila, dakle, puna crkva, potrebno je da ima zajednicu sa drugim episkopijama i crkvama. A tu zajednicu, to jedinstvo je morao da neko projavljuje, odnosno da sabira sve oko sebe, te tako su svi episkopi birali među sobom prvoga i tako je u stvari i nastao sabor. Dakle, sabor je sabranje svih episkopa jednog regiona, je pomesne crkve kao što je naša pomesna crkva srpska, oko jednoga prvoga koga biraju oni sami među sobom. Sam način, dakle, postojanja sabora je, kao što rekao, utemeljen na liturgiji. Kao što na liturgiji ne može biti liturgije bez episkopa, ali i bez naroda, odnosno sveštenika i naroda Božjega, a isto tako ne može poslužiti narod Božji bez episkopa, tako u stvari u saboru prvi predsjedavajući saborom, ili kako ga mi danas nazivamo patrijarhom, on, dakle, je taj prvi bez koga mi ništa ne možemo činiti, mi svi ostali episkopi. Ali on također ništa ne može činiti bez nas i saglasnosti svih nas episkopa. Dakle, samo ustrojstvo, kao što rekao, je utemeljeno, sabora je utemeljeno na liturgiji. Jer liturgiju ne možemo da služi jedan čovjek za sebe, odnosno jedan episkop sam za sebe, niti može narod da služi liturgiju bez episkopa. Imamo kroz istoriju, dakle, dve vrste sabora. Sabor pomesni i sabor vaseljenski. Pomesni je ovaj, kao što mi imamo, dakle, naša autokefalna crkva, kao što je srpska, rumunska, zatim grčka, arigradska i tako dalje, aleksandrijska. I vaseljenski sabor koji okuplja sve episkope, svih pomesnih crkava. Sabor se sastaje, u staro vreme se sastaje od 2 puta godišnje, dakle, pre Paske i u jesen. I sastajao se svaki put kada je postojalo nešto, neki problem ili neko učenje, ili pozitivno i negativno, ili problema koji je prevazilazio okvire jedne eparhije, pa se ticao i drugih eparhija. Tada su se sabirali episkopi i rešavali, dakle, po tom pitanju. I drugi, takođe, jedan čin koji je u stvari tiče se svih nas, svih episkopija, a to je izbor novog episkopa, poglavara svake pomesne, odnosno svake mesne crkve episkopije. Episkopa biraju svi episkopi i rukopolažu svi episkopi. Dakle, a episkop, dakle, izabran, on je automatski, dakle, episkop u svim crkvama i to dostojanstvo uživa, tu službu, dakle, svoju obavlja u svakoj crkvi koja se nađe. Što će reći, u stvari, da je to zajedničko delo. I upravo prvi vaseljenski sabor, koga inače sada sećamo se njega u Nikeji, je
prvi apostolski sabor se sastao da izabere 12. apostola na mesto Jude koji je izdao Hrista i otpao, i tada se tu, dakle, sabrali svi apostoli i izabrali su Matiju, koji je bio 12. apostol. A opet, prvi Vaseljenski sabor, koga, kao što rekao sada, čiju spomen slavimo, se sastao povodom pogrešnog učenja Arija, sveštenika, koji je govorio da Isus Hristos nije sin Božji, nije Bog, nego čovek. I to, kao što vidite, ticalo se ne samo tamo gde je on bio u Antiohiji, već u stvari čitave crkve. I zato su se sastali svi episkopi, njih je bilo tada 318 na broju, i doneli su odluku da je Hristos sin Božji, potpuni Bog i potpuni čovek, da je rođen od Oca, i tu su napravili tu distinkciju između toga stvaranja i rađanja, da su rekli ono što je rođeno, to je u stvari iste suštine od onoga koga se rađa, a ono što je stvoreno nije iste suštine. Te tako, Hristos je rođen od Boga Oca i on je iste suštine sa Bogom Ocem, to znači on je Bog, a svet je opet stvoren, nije iste suštine sa Bogom, već je u stvari stvoren ničega. Dakle, da zaključim, ovaj prvi Vaseljenski sabor pokazuje upravo to da se sabor sastaje i zbog toga, dakle, da donese pravilno učenje, a sve u cilju da zaštiti crkvu u njenoj liturgijskoj projavi, dakle, i to da je ona zaista ikona carstva Božjega ovde na zemlji. I zato i kažemo da crkva nije od ovoga sveta, ali i u svetu. Evo, to sam hteo vašoj ljubavi da malo nešto kažem, a sada pozivam đakona Zlatka da on izloži svoje predavanje, a na kraju će završnu reč dati njegovo visoko presveštenstvo episkop Aksije.